Na jednoj farmi koja nije tako daleko od nas živjeli su u slozi. Sve do jednog dana brojne domaće životinje, pa i mačak Figaro. Svakog dana poslije ručka Figaro bi se odmarao. Odlazio je u sjenovit kut staje i nakon nekoliko sekundi čvrsto bi zaspao. Sve bi to bilo lijepo kada Figaro ne bi pri tome druge stanovnike ometao. Slušate radio igru učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Figaro, mačak koji je hrkao, prema priči Žana Baptista Baronijana. Ah, kako sam se dobro najeo. A sad idemo spavati jednu turu. Jao, mama, bole me uši od Figarova hrkanja. Razumijem te, dušo, ni ja nisam oka sklopila. Je li ova pojava česta kod mačaka? Mislim da nije. Nikad prije nisam čula ništa ovako. A vjeruj mi, ja znam svaki trač u ovom selu. Normalno je da mačke predu, ali da mačke hrču, to nije normalno. Pjetlu moj, što ćemo poduzeti? Slažem se. Preglasan je. I to mora prestati. Razgovarat ću s magarcem i psom da vidim što oni misle. Pjetao je užurbano otišao do svojih prijatelja, psa i magarca, da bi im rekao što ga muči. Društvo, imamo problem. Figaro je zaista pretjerao. Preglasno hrče. Svi se na farmi bune. Imaš pravo, prijatelju. Kad ja njačem, činim to s razlogom. Pozdravljam, prijatelje. Što ti misliš, Lajko? Slažem se s tobom, Njako. Kada ja lajem da bih upozorila na opasnost. A on hrče bez ikakva razloga. To me već umorilo. U pravu si. Kada ja kukuričem, to je zato da probudim farmu. Što ćemo učiniti u vezi sa Figarovim hrkanjem, Kokote? Najbolje bi bilo reći mu istinu. Tako su Pjetao, magarac i pas otišli do staje iz koje se orilo. Tko će mu reći? Hoćeš li ti, Njako? Ja sigurno neću. A tko bi trebao? Pa ti, Kokote, ti si to ismislio. Zbog tebe smo ovdje. Eno, budi se. Zašto ste me probudili? Slušaj, trebamo ti nešto reći. Zar se nešto dogodilo? Da, dogodilo se. Toliko glasno hrčeš da je to više nepodnošljivo. Tko? Ja? Hrčem. Ovo je sigurno neka šala. Ja nikad ne hrčem. To ti misliš, ali ja ti kažem da hrčeš kao pila svaki put kada spavaš. Toliko glasno hrčeš da te se čuje i do sela. Ma čuješ se i do rijeke. Moja baka živi 3 sela dalje, a i ona te čuje. Ne želimo te rastužiti, ali mislimo da bi bilo najbolje da od danas na spavanje odeš nekamo daleko od farme. Što? Zar me vi izbacujete iz staje? Kamo ću? Gdje ću spavati? Ne izbacujemo te, samo ti predlažemo da spavaš na nekom drugom mjestu. Znam da u blizini pokraj velikog hrasta ima jedna napuštena staja. To bi bilo savršeno mjesto. Tamo nitko ne ide već godinama. Nikome ne bi smetao. Ali tamo je hladno i neudobno. Morao bi spavati na hladnom betonu. Bio bih samcat. A je li to zauvijek ili privremeno? Pa zauvijek, ili dok se tvoje hrkanje malo ne stiša. Što da radim? Ne želim vam smetati, ali ne želim biti sam. Ipak, otići ću kad me ne želite.
Kako sam žalostan, ali nisam kriv što glasno hrčem. Da mi je znati što oni sada rade. Sigurno se zabavljaju. Tako je prošao jedan dan, pa još jedan, pa i cijeli tjedan, pa još 2. Figaro se više nije vraćao na farmu. Privikao se na samoću. Osluškivao je žubor potoka, brojio zvijezde, lovio poljske miševe. A znate li što se zbiva na farmi? Njako je prvi priznao. Na farmi je baš dosadno bez Figara. A tebi, Kokote? Imaš pravo, i meni nedostaje. I meni. Zaboravili smo koliko nam je važan i koliko ga trebamo. On jedini zna kako uloviti miševe. On jedini tako lijepo priča. Sjećate li se njegovih priča o noćnim puštolovinama? Istina, i meni nedostaje. Nemam više koga loviti i ni za kim juriti po dvorištu. Što ćemo sada, kada nam više ni u posjet ne želi doći? Jesmo li bili nepravedni? Jesmo li ga rastužili? Mislim da bismo mu se morali ispričati. A da mu odemo sutra u posjet i kažemo mu da nam je žao i da smo pogriješili. Odlična ideja. Sljedećega dana. Kakva je to buka vani? Tko bi to mogao biti? Jesu li ono moji prijatelji? Bog, Figaro, kako si? Možemo li popričati s tobom? Naravno. Pa, znaš, želimo ti se ispričati zbog našeg ponašanja. Nismo smjeli biti tako bezosjećajni i otjerati te. Čak sam se ja loše ponijela. Oprosti. Znaš, voljeli bismo da se vratiš na farmu. Svima nam nedostaješ. Lijepo od vas što ste me se sjetili, ali ja dalje hrčem, a to vama smeta, zar ne? Ipak, sigurno postoji još neki razlog zašto želite da se vratim. Jako nam nedostaješ. Nedostaju nam tvoje priče o noćnim izlascima. Jedino se ti tako dobro igraš lovice sa mnom. A i osim toga, otkad si otišao, nakupilo se puno miševa. Posuda su i sve uništavaju. Čak nam i hranu jedu. Nisu samo u staji, i u kokošincu su, i u kući, i nema gdje nisu. Miševi su 10 puta gori od tvoga hrkanja i zato bismo svi bili sretni kad bi nam se vratio i došao kući. Ali ja i dalje hrčem. To više nije važno. Svaka je životinja drukčija i svaka živi na svoj način. I to je u redu. Ja njačem, ti hrčeš, pjetao kukuriče, pas laje. Ništa ne može biti prirodnije. Naša je farma pravo bogatstvo, a bogatstvo je u različitosti. To smo na trenutak zaboravili. Figaro se napokon nasmiješi i zamjauče sretno. Tada se svi uhvatiše za ruke i zaplesaše u veselom ritmu. Slušali ste radio igru učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Figaro, mačak koji je hrkao. Pripovjedačica Tena Petrović, Kokoš, Lucija Letica, Pile, Ivona Švaganović, Lajka, Laurena Marić, Kokot, Patrik Matej, Njako, Dragano Bajdin, Figaro, Josip Jelić, dramatizacija priče, Marta Miklenić, snimateljica, Nina Prpić, mentorica, profesorica Marija Matić.